السلام علیکم بینندگان عزیز. این لحظه برنامه اطلاعاتی اخبار منظور شما می‌گردد. در استودیو با شما محفوظه کامیلووا. در اساس دستور و سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تحت ریاست رئیس ستاد ولایتی رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده جلسه کاری برگزار گردید که در آن مسائل پیشگیری و تبابت بیماری کووید 19 فعالیت کارخانه‌های صنعتی، رشد ساحه اقتصاد و کشت و پرورش محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار گرفتند. تاکید کرده شد که باید جهت پیشگیری از بیماری سرایتی کرونا ویروس نوع کووید 19 تدبیرهای جدی روی دست گرفته شوند. در جلسه ستاد کاری رئیس ولایت سوغد، رئیس ستاد ولایتی رجب احمدزاده مسائل پیشگیری و تبابت بیماری کرونا ویروس نوع کووید 19، وضع کنونی گرفتارشوی و تبابت ساکنان با بیماری کرونا ویروس، وضع اپیدمیولوژی، فعالیت بامرام کارخانه‌های صنعتی، رشد اقتصادی ولایت و کشت و پرورش محصولات کشاورزی را مورد تحلیل و بررسی قرار داد. نخست در سمت پیشگیری و تبابت بیماری کرونا ویروس نوع کووید 19 تامین با کارجامه و لوازمات طبی، داروواری و تبابت و نظارت ساکنان در خانه، معاون رئیس ولایت سوغد زینالله عظیمی گزارش داد. ذکر کرده شد که حالا برای پیشگیری و تبابت بیماری کرونا ویروس نوع کووید 19 تمام امکانات ضروری در ولایت سوغد مهیا بوده. طبیبان با استفاده از مهارت و ملکه کسبی در حفظ سالمی جامعه کمر همت بستند. مورد به ذکر است که در اساس دستور و سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده همه روزه به ولایت داروواری و لوازمات طبی وارد گردیده دوخت کارجامه‌ها در چندی از کارخانه‌های دوزندگی وطنی برآمده مانده شده است. ذکر کرده شد که از جهت اقتصادی تامین نمودن طبیبان مورد توجه خاصه قرار دارد، زیرا امروز محض طبیبان در خط اول مبارزه با کووید 19 قرار دارند. رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده ضمن تحلیل وضع مذکور به مسئولین ساحه تندرستی دستور داد تا بردن کارهای فرماندهی، تشخیص سریع وقتی نفران تبدار، تبابت شخصان بیماری سبک داشته در خانه، اجرای کارهای بی‌ضررگردانی به مسئولین دستور و سپارش‌های قطعی داد. پیش از همه بیان داشته شد که باید ساکنان به ضرورت از خانه‌هایشان بیرون نبرایند. برای کم نمودن ساکنان در جایهای جمعیتی از جمله بازارها، رئیس ولایت دستور داد تا در محله‌ها گوشه‌های دهقان برای فروش محصولات کشاورزی تشکیل کرده شود. اینچنین ذخیره داروواری، بی‌ضررگردانی بیناهای بلندشانه در یک روز 2 مرتبه و تشکیل تلفنی باوری در نزد مقامات اجرایی حاکم دولتی همه شهرهای ولایت سوغد ضرور و سریع وقتی ارزیابی کرده شد. در ادامه کاری جلسه مسئله فعالیت منتظم کارخانه‌های صنعتی، پرداخت سریع وقتی مبلغ‌های انداز، کشت محصولات کشاورزی و با ثمر استفاده نمودن زمین‌های کارم مورد تحلیل بررسی قرار داده شد. اینچنین ذکر کرده شد که باید کارهای تازگی و آبادانی در همه شهرهای ولایت سوغد از قبیل شهرهای خوجند، بوستان و گلستان تقویت یابد. رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده با مقصد آگاهی پیدا نمودن از وضع پیشگیری خروج بیماری سرایتی کرونا ویروس، وسعت کارهای کشتی بهاری، روند کارهای سازندگی و بنیادکاری و افتخار 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با رئیسان یک قطار شهر و نواحی صحبت تلفنی انجام داد. ضمن صحبت تلفنی رئیسان شهر و نواحی وابسته به تدبیرهای اندیشیده شده به رئیس ولایت گزارش دادند. رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده وابسته به وضع پیشگیری پنهشوی بیماری‌های سرایتی از جمله بیماری کرونا ویروس نوع کووید 19، روند کشت و کاری بهاری، وسعت کارهای سازندگی و آبادانی به افتخار 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با رئیسان شهر نوحه‌های پنجکند، استرافشان، بابوجان غفور و جبار رسولوف صحبت تلفنی انجام داد. ضمن صحبت با رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده، رئیس شهر پنجکند تاکید کرد که این زمان امکانات ضروری برای مبارزه بر ضد بیماری‌های سرایتی و کشت و پرورش محصولات کشاورزی فراهم میباشد. در سمت تامین امنیت عضوقواری، دسترسی ساکنان با مواد اولیه، نظارت تنظیم نرخ‌ها تمام چاره‌ها اندیشیده شده است و کارخانه‌های استحصالی و بازارها با رعایت قاعده‌های بهداشتی منتظم فعالیت دارند. رئیس ولایت دستور داد که باید به مسئله پیشگیری خروج بیماری کووید 19 تقویت کارهای فرماندهی، نظارت با صفت خدمت رسانی طبی، اجرای کارهای بی‌ضررگردانی در محله‌ها و بیناهای بلندشانه شهر تدبیرهای سودمند اندیشیده شود. در این سمت رئیس شهر پنجکند بیان داشت که ستاد شهری عاید به پیشگیری بیماری کووید 19 به طور شبانه روزی فعالیت برده ایستاده است. رئیس ولایت سوغد رعایت قاعده‌های سانیتری و اپیدمیولوژی در بیمارخانه‌های مرکزی شهر، گردش منتظم خانه به خانه،
огаҳӣ аз вазъи саломатии мардум, назорати нафарони баъди карантин ва гаштугузор накардан дар кӯчаву ҷойҳои ҷамъиятиро ҷиддан талаб намуд. раиси шаҳри Истарафшан вобаста ба вазъи эпидемикӣ, гирифторшавӣ ва тавбати сокинон ба бемории COVID-19, таъмини муассисаҳои тиббӣ бо маводи дорувориву мутахассисони касбӣ, тарқибияти корҳои саҳроӣ ва риояи қоидаҳои беҳдоштӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. чун шаҳри Истарафшан низ дар самти хуруҷи бемории COVID-19 осебпазир арзёбӣ карда мешавад, бояд сокинон қатъиян дар кӯчаҳо ва ҷойҳои ҷамъиятӣ гаштугузор накунанд ва масофаро риоя намоянд, таъкид кард раиси вилоят. дар идома корҳои фармондадиҳӣ байни аҳолӣ, дарёфт ва муоинаи нафарони табдор, назорати доимии шахсони баъди ба карантин фарогирифташуда, беҳтар намудани самараи корҳои саҳроӣ ва ғайра мавриди муҳокима қарор гирифтанд. дар суҳбати телефонии раиси Вилояти Сугд Раҷабой Аҳмадзода бо раиси ноиб Бобоҷон Ғафуров масъалаҳои тақвияти корҳои мубориза бо эпидемияи COVID-19, густариши корҳои фармондадиҳӣ аз ҷониби табибони оилавӣ оид ба пешгирии бемориҳои сироятӣ, вусъати киштукор дар саҳро, захираи маводи хӯрока ва фаъолияти мунтазами корхонаҳои саноатӣ баррасӣ карда шуданд. раиси вилоят дастур дод то сокинон пеш аз ҳама қоидаҳои гигиенаи шахсиро риоя намуда дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва серодам гаштугузор нанамоянд. дар самти кишти маҳсулоти полизӣ низ эътибори хоса зоҳир карда шуд ва таъкид гардид, ки бояд аз як замин 2-3 маротиба ҳосил ба даст оварда шавад. раиси ноӣ Ҷаббор Расулов ҳангоми пешниҳоди ҳисобот ба раиси Вилояти Сугд Раҷабой Аҳмадзода изҳор дошт, ки барои пешгирии паҳншавии бемориҳои сироятӣ ба монанди коронавируси нави COVID-19 дар ҳудуди ноҳия тадбирҳои судманд андешта шудааст. раиси Вилояти Сугд Раҷабой Аҳмадзода дастур дод, ки ба масъалаи пурзур намудани корҳои фармондадиҳӣ дар байни аҳолӣ бо иштироки табибони оилавӣ, фаъолону намояндагони мақомоти маҳаллӣ ва дигар шахсони марбута барои пешгирии хуруҷи бемории коронавирус таваҷҷӯҳи иловагӣ равона карда шавад. инчунин дар суҳбати раиси Вилояти Сугд Раҷабой Аҳмадзода бо раиси ноӣ Ҷаббор Расулов масоили муҳим дар самти рушди соҳаи кишоварзӣ низ баррасӣ шуданд. дар ҷараёни гуфтугӯҳои телефонӣ раиси вилоят дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба раисони шаҳр ноҳияҳои Панҷакент, Истарафшан, Бобоҷон Ғафуров ва Ҷаббор Расулов расонида баён дошт, ки барои иҷрои он масъулин бояд ҳамаҷониба кӯшиш ба харҷ диҳанд. ба таври қатъӣ дастур дода шуд, ки бояд ситодҳои таъсис додашуда ба таври шабонарӯзӣ кор кунанд ва дар назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ноҳияҳо телефонҳои боварӣ ташкил карда шавад. воқеан имрӯз пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси Вилояти Сугд Раҷабой Аҳмадзода ва кулли кормандони соҳаи тиб ба таври шабонарӯзӣ кор карда истоданд. дар ин самт сокинон низ бояд маърифати баланди шаҳрвандии худро истифода бурда ба муқобили ин вабои аср дастаҷамона мубориза баранд. албатта мардуми соҳибхираду бофаранги тоҷик бо риояи қоидаҳои муайяншудаи тиббӣ, эҳсоси ватандӯстӣ ва нерӯи бузурги ҷисмонӣ ин бемории сироятиро пушти сар менамоянд, зеро бемории COVID-19 табобатшаванда мебошад. дар пайравӣ ба иқдомҳои башардӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ташаббусу иқдомҳои созандаи раиси Вилояти Сугд Раҷабой Аҳмадзода ба 800 нафар кормандони марказҳои саломатӣ, стансияи ёрии таъҷилӣ, маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ ва шӯъбаи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании шаҳри Хуҷанд маводҳои ғизоӣ аз қабили орд, равған, биринҷ, шакар, макарон ва ғайра расонида шуд. дирӯз аз ҷониби раиси Вилояти Сугд, муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷаббой Аҳмадзода ба 800 нафар кормандони марказҳои саломатӣ, стансияи ёрии таъҷилӣ, маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологӣ ва шӯъбаи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании шаҳри Хуҷанд маводҳои ғизоӣ аз қабили орд, равған, биринҷ, шакар, макарон ва ғайра расонида шуд. беш аз 800 нафар кормандони 6 адад марказҳои саломатӣ, 2 адад стансияи ёрии таъҷилӣ, маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологӣ ва шӯъбаи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании шаҳри Хуҷанд дар хатти аввали мубориза алайҳи бемориҳои сироятӣ қарор доранд. аз ҷониби ин кормандон ҳамарӯза ҷиҳати тамизгардонии шаҳр, қабули бистарикунии беморон, маслиҳат ва машварат дар хона ва марказҳои саломатӣ тадбирҳо андешта мешаванд. таъкид гардид, ки ҳамаи духтурони ин марказҳои саломатӣ, ёрии таъҷилӣ ва маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри Хуҷанд бо нақлиёти хизматӣ,
لباس حفاظتی تامین گردیده در این مؤسسه‌های تندرستی مقدار معین دارویی ذخیره گردیده است. ما کارمندان را با کارجامه‌های طبی، آنتیسپتیک‌ها و ماشین تامین کردن که ما با گردش حولی و دعوت به خانه بیمالو رفته اومده ایستاده ایم به تنقیسی و همه میناداری خود را میرسانیم. اطلاع داده شد که در روزهای نزدیک از جانب راهبریت شهر خوجند به دختران این جبهه کمک پولی یک دفعینه رسانیده می شود. کارمندان مرکزهای سلامتی، یاری تاجیلی، مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی و شعبه ریاستی کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گردنی شهر خوجند از این توجه و غمخواری سری وقتی به اساسهای صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامی رحمان میnnتداری صمیمانه خویش را رسانیدند. کوچه و خیابان‌ها و مغازه‌ها که جای‌های سیرآدم به حساب می‌روند با سپارش مقامات محلی همه‌روزه بی‌ضرر گردانیده می‌شوند که این یکی از راه‌های پیشگیری بیماری کووید 19 میباشد. چنین کارهای بی‌ضرر گردانی و تمیزکاری در کوچه‌ها و مغازه‌های مرکزی ولایت گذرانیده شد. کارخانه واحد دولتی کماندلی خدمترسانی نقلیات سانیتری شهر خوجند در دوام 3 ماه سال جاری به مبلغ زیاده از 2 میلیون سومانی خدمترسانی های کماندلی را تامین نموده. در مرحله 1-2 ماهی آخر باشد وابسته به وضع به عمل آمده حجم خدمترسانی ها را زیاد نموده همزمان با مقصد معتدلی وضع سانیتری اپیدمیولوژی تدبیرهای بی‌ضررگردانی را پیوسته تقویت می‌دهد. برآوردن پرتوها توسط 32 نقلیات پرتوکشانی از همه نقطه‌های پرتو جمع کنی و به طور شبارزی براه مانده شده نقلیات خدمت رسانی نیز و تدبیرهای بی‌ضررگردانی و تمیزکاری با محلول گیپخلورید نتری فرا گرفته می شوند. محض تطبیق چنین چاره‌بینی‌های سانیتری و بی‌ضررگردانی از عامل مهمی پیشگیری از پنشوی کسلی‌های سرایتی است. وابسته به شرایط امروزه در 3 بست نقلیات‌های مخصوصی پرتوکشان برآمده پرتوها از حدود شهر و پرتوگاه شهر برآورده شده ایستاده است که مقداری آن گفتم ممکن است که از 550 تا 600 متر مکعب پرتوها از حدود شهر برآورده شده ایستاده است. امروز از طرف کارگاه در این شب و روزها کارها دوچند پرزور کرده شده. در نقطه‌های پرتوبرداری تدبیرهای بی‌ضررگردانی گذرانیده ایستاده ایم که این از راه‌های پیشگیری از بیماری‌های سرایتی میباشد. با برابر این از شهروندان احترام خواهش می‌نماییم که پرتوهای خود را به موضع‌های پرتو جمع‌کنی پرتافته همچنین سری وقت مبلغ‌های حق خدمت‌رسانی را پورا پرداخت نمایند. در برابر عملی نمودنی چنین تدبیرهای عمومی همچنین خود قطی‌های پرتویی و اطراف آن نیز از جانب متخصصان صاحبی با گیپخلورید نتری بی‌ضرر گردانده می‌شوند. یعنی در برابر زیاد نمودن حجم خدمت‌رسانی‌های پرتوکشانی همچنین تدبیرهای دیگری بی‌ضررگردانی در نقطه‌های پرتویی بین محله‌ها میکروناحیه‌ها نیز وسعت می‌گیرد. چنین مجموعه چاره‌بینی‌ها از جانب سرریاست آبادانی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند در همکاری با کارخانه‌های زیرتابه منتظم صورت می‌گیرد. 124 بناهای بلندآشیانه، 447 درآمدگاه‌های ساحل راست و 136 بناهای بلندآشیانه و تا 600 درآمدگاه‌های ساحل چپ شهر در همکاری با مؤسسه نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی با استفاده از محلول کیمیاوی بی‌ضرر گردانیده شدند. همه کارمندان و متخصصان با نقاب، دستپوش تامین بوده، مواد آنتیسپتیکی و مایع خلوردار نیز به طور کافی ذخیره شده است. در برابر این تدبیرهای آمادگی به 30 سالگی استقلالیت دولتی وسعت گرفته، بنیاد گلگشت و میدانها، آباد و زیبا گرداندن محل زیست، تازگی و آبادانی، بنیادکاری و سازندگی، کبودیزارکنی، منفرشکنی و چراغانکنی در مرکز ولایت سیمای شهر را زیبا و دلربا نموده است. با استفاده از توصیه و دستورهای کارمندان و متخصصان ساحه تندرستی، مرکز و نقطه‌های سودا و خدمت‌رسانی نیز در این شب و روز قاعده و طلبات معیاری را قطعاً رعایت می‌نمایند. مثلا مغازه‌های کلان و معروف شهر خوجند چون امید گردشی میکروناحیه 34 اوازیس محله گلبخار و انیس کوچی کمال خوجندی نه تنها به کارمندان و متخصصان چنین قاعده‌ها را توصیه می‌دهند بلکه از خریداران و مزاجان نیز تأمین بی‌خطری همدیگری را تقاضا می‌نمایند.
бино ба маълумоти маъмурияти ин марказҳои савдо та 1-2 моҳи охир нишондиҳандаҳои савдо аз 10 то 15% афзоиш ёфтанд ки ин то андозае ба аз меъёри зиёд харидорӣ намудани шаҳрвандон аз маҳсулоти ғизоӣ вобаста аст ва та 1-2 ҳафтаи охир вазъият мӯътадил аст. яъне дар ҳамаи нуқтаҳои савдову хизматрасонӣ маводи ғизоиву ниёзи рӯзгори ҳам воридотӣ ва ҳам истеҳсоли худӣ ба таври фаровон кофист ва мардум метавонанд бе ягон мамонеат маҳсулоти ниёзашонро харидорӣ намоянд. имрӯзҳо мардум бештар маҳсулоти нонӣ, орд, макарон, шакар, равған, кабудиҳо, маҳсулоти гӯшти, ширӣ ва мевагиҳо харидорӣ менамоянд ва ба андешаи онҳо арзиши маҳсулот нисбат ба чанд рӯзи қаблӣ то андозае паст рафтааст. Ман Маҳкам Фарход, сокини шаҳри Хуҷанд, маҳаллаи Кӯчимир. Имрӯз қариб бронда. Кам-кам, қариб 2 рӯз ба як бор магазин мебиём. Маҳсулотҳо ҳамаш ҳаст. Нархош даст аст. Орд гифтим, самбӯса мекунем гуфта. И ва гӯшти гӯспанду хаем кам-кам приправа. Кабудиҳо гифтам. Хеле арзишои маҳсулот. Масалан, орда чанд харидорӣ кардед? Ба фикрам нархаш дастра аст. дар мағозаи анис тадбирҳои санитариву гигиениро пурзӯр намуда навиштаҷоти даъватиро дар ин самт низ насб намуданд. дар мағозаи мо дар ин рӯзҳо тамоми маҳсулотҳо вуҷуд мебошанд. тамоми таъминкунандаҳо бо борҳо моро таъмин карда истоданд. борҳо аз русия, қазоқистон ва дигар давлатҳои дур ба мо омада истодаанд ва нархҳои борҳоро мо қимат накардаем. мо ва мизоҷон метавонанд аз соати 7 субҳ то 24 ба мағозаи мо омада борҳои лозимашонро гиранд. дар бораи вазъи санитари эпидемиологӣ гуфтанием ки дар мағозаи мо як қатор чорабиниҳоро ба анҷом расондем. ҳамаи коргарон бо маска ва дастпӯшакҳо таъмин мебошанд ва бо он кор мекунанд. хазинадор бо мизоҷ ҷудо карда шудааст ва дар пеши хазина мо аломатҳо гузоштаем ки мизоҷонро аз якдигар аз 1 метр изофа дур мекунанд. дар берун бошад мо мизоҷоне ки ба мағоза медарон ва мебарон ҷудо кардаем ва бо навбат мизоҷонро ба мағоза мемонем. аз истеҳсолотҳои ватанӣ ҳозир чӣ аст дар мағозатон? аз истеҳсолоти ватанӣ дар мо молҳои ширу ширӣ, ҳасибҳо, гӯшт, орд, нӯшокиҳо, мевагиҳо ҳам албатта ҳаст. кабутӣ, сабзавот, меваҳои тару мавҷуданд. арзишашон чӣ қадр аст? арзишон ки асбаби ки бисёр дар бозор бисёр шудааанд, рӯз аз рӯз арзон шуда истодаанд. дар даромадгоҳи марказҳои савдо минтақаҳои алоҳидаи бо маҳлули хлор безарар гардондашуда мавҷуд буда ҳамаи мизоҷон ҳангоми ворид шудан ба дохил бо маводи антисептикӣ дасташонро тозаву пок мегардонанд. кормандону фурӯшандагон аз мизоҷон дар фосилаи муайян қарор дошта аз ниқобу дастпӯшакҳо истифода мебаранд. риояи чунин амалҳои гигиенӣ санитарӣ байни мизоҷон низ бояд риоя гардад. яъне фосилаи байни ҳамдигарӣ бо ниқобу дастпӯш ворид шудан ба мағозаву нуқтаҳои савдо метавонад кафили саломатии ҳар нафар бошад. ба гуфти табибон бештари бемориҳо дар вуҷуди инсон дар асоси асабхаробӣ ва таҳлука афтоданд авҷ гирифта бо гузашти вақт метавонад хуруҷ кунад. агар ҳар нафар дар як сол як маротиба аз назорати духтурони тиббии оилавӣ гузашта оид ба солимии узвҳои дохила маълумот гирифта дар мавриди зарурӣ ҳар бемориро дар марҳилаи аввал табобат кунад, пас метавонад худро пешгирӣ карда бошад аз бемориҳои ҳамрадиф. асабхаробӣ яке аз бемориҳое мебошад ки солҳои охир гирифторонаш бештар аст ва сабаби асосии сарзадани ин беморӣ ба таҳаллука афтодани сокинон мебошад. равоншиносон мегӯянд ки инсоният хабари хушро дертар қабул мекунад, аммо маълумотҳое ки тарс, ваҳм ва асабхаробиро меорад зудтар қабул карда байни худ паҳн мекунанд, гарчанде ки бо далел тасдиқ нашудааст. пандемияи умумии ҷаҳонӣ ҳаст, ҳама дар
حالت استرابناکی خواطری هستند. برای همین همه حاضر داده شدن به سامانه ها، به خبرها و اگر بینندگان خبرهایی که بسیار می شود، همین خبرهای منفی بسیارتر خوف رو می آورد. یعنی در آدم دو حسیات هست، حسیات مثبت هست و حسیات منفی هست. حسیات مثبت این حلاوت باشد اون دیرتر به وجود میاد، لیکن حسیات منفی که و خطر رو بیدار میکنند این چیز تیزتر ریاکسی تیزتر دارد. برای همین هم وقتی که همیخیل آدمان در سامانه ها خبرها رو میشنوند، خبرهایی که منفی هستند تیز گوییم همون چیز به باور میکنن. برای چی؟ برای اون که اینها بوی خطر دارن، یعنی ناتیجی، ناآرامی، یگان وحیمه که در نتیجه حالت ایموشنالی آدم ویران میشود. آدم به همین ترس، وهم، خواطری، اضطرابناکی به وجود میاد که این حالت ایموشنالی انسان می باشد. لیکن خبرهای درستی که گفته می شود اون چیز بعضا وقت باور کرده نمیشد. برای چی؟ برای اون که اون بعضا یا اثبات ندارد یا یگان مثال ندارد. برای همین هم هر یک چیزی که می شود در جامعه به مانند کی کسل شده است، کی دفن شده است، کی چه شد، همین چیز علاقه خواطر رو به وجود می آورد. برای همین هم پروسس گویم حالت ایموشنالی منفی تیزتر تاثیر میکند به آدم. در زمان معاصر همه تلفن موبیلی دارد و میتواند به مشکلی از آن استفاده برد. متاسفانه برخی از نفران در سامانه‌ها خبرهای را پخش میکنند که به زودی قسم دیگر ساکنان را به تهلکه میبرند و سبب پنهان کننده عصب خرابی یا دیگر پرابلم‌ها در جامعه میگردند. وقتی که تهلکه میافتند این خصوصیت سرایت کنندگی دارد، تیز سرایت میشود و در وقتی که گویم سرایت میشود توده بسیاری آدمان رو پخش کردنش ممکن است. آدمان هستند بعضا ایموشنالی خودشون ایموشنالی وحیمه چی با بعضی ما میگیم تیز گویم به ایموشن داده میشوند. وقتی که ایموشن داده میشوند شعورناکی تنگ میشود. پروسس فکرانی، تحلیل، مقایسه کردن، همون خلاصه برآوردن تنگ میشود. در نتیجه ایموشن که داده شد در نتیجه همین حالت ها تیز بغیر از این ایموشن خصوصیت گذراندگی دارد. طبع شما خیره باشد به همه میگذرد. این خصوصیت هست، این سرعت. برای همین هم همین چیزا تیز پهن می شود. عموما نسبت فکر و اندیشی و عقل سالم ایموشن تیز پهن می شود. ترس و وهم و زودباوری رفتار و عملهایی هست که در زمان امروزه برخی از ساکنان به آن داده شدند و هر خبر را با وحیمه قبول کرده در نتیجه خود را مبتلا یک بیماری نموده با گذشت وقت یک تشخیص هم ردیف به بیماری دیگر می شود. وقتی که ایموشن غلبه می کند یا استرس می شود و به همه کسل ها تکان می دهد. حالت ایموشنالی، دپرسی، استرس، فرستراسیون، آپاتیا، اینها در این حالت آدم ایمونیته پسیکولوژی و پست می شود. یعنی انسان رفتار خودش، عمل خودش رو درک کرده نمیتواند. در اون وقت با حسیات که داده می شود رفتار و هم تاثیر میکنه. به مانند بی‌فرقیتی، حس تنهایی، ناگپی، طبع خیره، انمی حالت ها آیسته آیسته به حالت های دپرسی رفتنش ممکن است. روانشناسان همچنین قید نمودند که یکی از سبب‌های گرفتار شدن انسانیت در سیاره زمین به بیماری کووید 19 این به تهلکه افتادن و زودباوری ساکنان میباشد. اگر هر نفر خبر شنیده یا خوانده‌اش را تحلیل نموده قبول کند پس میتواند همیشه سالم بماند. همچنین باید قید نمود که ما باید تنها به خبرهای پهن کرده سامانه‌های رسمی باور داشته باشیم، نه به آن خبرهایی که هر نفر میتواند در این یا آن سامانه اجتماعی پهن کرده است. گزارش قدرت‌الله رحمت‌الله فرستم یک مطلب مخصوص برای برنامه اطلاعاتی اخبار. سال جاری کشاورزان ناحیه اشت نقشه دارند که بیش از 3500 دانه میوه‌های شهدبار از جمله زردآلو را به خارج کشور صادرات نمایند. عین زمان باشد جمع آوری و صادرات زردآلو به خارج کشور از جمله فدراسیون روسیه آغاز گردیده است. تفصیلات در گزارش سهیلی شریفزاده. در پرتو دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон соласол ҳаҷми истеҳсоли мевагиҳо дар вилояти Сугд ба хусус ноҳияи ашт бештар гардида истодааст. ҳамасола боғдорони ноҳияи ашт маҳсулоти пухтарасидаро сари вақт ҷамъоварӣ намуда дар баробари таъмини бозори дохилии ҳамзамон ба хориҷи кишвар низ содирот менамоянд. ҳозир мавсими чиниши зардолиҳо дар ноҳияи чихеле ки шумо дидед оғоз шудааст. асосан ҳозир барои содирот мо зандолиҳои пешпазаки ноҳияи чинда ба содирот гусел карда истодем. асосан ин ба шаҳрҳои Россия, хусусан ба Москва, магазинҳои Магнит, Марианна и Федератсияи Россия ва Новосибирск зардолиҳо равона карда шуда. ҳозир ғуничин ва бор кардани он дар ҳамаи ҷамоатҳои ноҳия ки ба зандолипарварӣ машҳуранд рафта истодааст. хусусан ҳозир мо навъҳои арзанаки калон ро чида ҳозир тайёр карда истодем. баъд аз он навъҳои шалахро мечинем ва рухи ҷавононро чинда ба содирот тайёр мекунем. айни замон наздик 20 нақлиёти калонҳаҷми боркашон барои содироти зардолии нави пешпазаки калон ба ноҳияи ашт оварда шуданд. зардолиҳои шаҳрбори ин ноҳия пеш аз ҳама ба Федератсияи Русия ва дигар кишварҳои хориҷа содирот мегарданд. майдони умумии боғот дар ноҳияи ашт 18 000 гектарро дар бар мегирад ки аз он 16 500 гектар зардолузор мебошад. майдони боғоти мевадиҳандаи зардолу бошад 9 000 гектарро ташкил додааст. зардолиҳо пухта расидааст, ба хориҷи кишвар содирот карда истодем. зардолиҳо хушсифат, хушрӯ мана нағз то имрӯза мана ҳозир камтар аз имрӯз сар кардем, мана пухта расидааст. камтар гирифтем, як 4-5 тонн гирифтем. мо зардолиҳоро ба Федератсияи Россия содирот менамоем. талабот бисёр аст ба меваҳои мо. Тоҷикистон меваҳои ширин дорад. боғдорони ноҳияи ашт аз он қаноатманд ҳастанд ки сари вақт меваҳои дарахтони зардолуро ҷамъоварӣ намуда ба хориҷи кишвар содирот менамоянд. айни замон дар самти чидан ва ба навъҳо ҷудо кардани зардолу шумораи зиёди занону духтарони маҳаллӣ ба корҳои мавсимӣ ҷалб карда шуданд. дар ҷамоати деҳоти меҳробод зиёда аз 1200 гектар замини боғ мавҷуд мебошад. айни ҳол ба содироти зардолу 4-5 мошин омадааст. ҳозир айни ҳол 200-300 нафар занҳои хонашин кор карда истода дар як рӯз 30-40-50 сомон кор мекунад. зардолуи пешпазак мегӯем, зардолуи лола мегӯем, сорти лола ҳай, абрикос ҳай, тухми урдак мегӯд. айнамино пухта истодааст. ба андешаи боғдорон ҳоло нави зардолии пешбазаки арзанаки калон аст ва пас аз чанд рӯз ҷамъовариву содироти навъҳои шалақ ва рухи ҷавонон оғоз мегардад. соли сипаришудаи 2019 кишоварзони ноҳияи ашт 35 000 тонна зардолу ва гелосро ба хориҷи кишвар содирот намуданд ва имсол низ нақша доранд ки беш аз 35 000 тонна мевагиҳоро содирот намоянд. инчунин дар ноҳияи ашт корхонаҳои бандобасти меваи тар ва хушк мавҷуд аст. деҳқонон ва соҳибкорони ин ноҳия дар самти истеҳсоли меваҳои хушсифат, бандобаст ва содироти онҳо ба хориҷи кишвар таҷрибаи бой доранд. бояд ёдовар шуд ки масъулини ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди аштфурӯд коркард ва бандобасти меваи хушкро баромонданд ва соли 2019 350 тонна меваи тарро ба Федератсияи Русия ва ҷумҳурии Қазоқистон содирот намуданд.